Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u Q&A, dobrodošli u ovo mjesečni Q&A, svaki mjesec jedan Q&A. Ako imate bilo kakva pitanja, pratite me na Instagramu matko.dinđin i moći ćete mi postaviti pitanja kao što su mi to postavili dragi ljudi kojima ćemo danas odgovoriti na pitanja. Što se tiče Q&A, rekli smo da ćemo uvijek nešto jesti u Q&A-u, danas ne jedemo, na vodi smo, na dijeti smo, treniramo, ali mogli bi recimo za mjesec dana ili dva već uvesti neku picu na Q&A, a sad se bacamo na vaša pitanja. Hoće li uskoro na test neki RS, M, AMG ili R? Toplo se nadam, na šta dolazi sad proljeće pa i ljeto i bit će zapravo puno ljepše vrijeme i vjerujem da će biti više nekih boljih auta. Za sad nemam u planu, ali eto kažem, nadam se nekad 4. 5. mjesec da bi moglo biti nešto. Hoće li sljedeći auto biti benzinac? Sljedeći auto ima dobre šanse da bude benzinac. Zapravo iskreno ima onako 50-50, benzin i dizel 50-50. Ili 45-45 i 10% su šanse da bude i na struju. Nikad ne reci nikad. Nakon podcasta i sa Zokijem i sa Acom, kako imaš mišljenje, ko ti je draži? Dobro, ko ti je draži, to je ono 900 pitanja o tom sad, kad bi ja išao to odgovarat, ali sad, kako imam mišljenje o toj njihovoj situaciji? Totalno su mi nekompatibilne osobe za suradnju jedan s drugim, ne vidim ih da surađuju zajedno, mislim da su imali neki problem eto s komunikacijom, očito, mislim to su i sami rekli, nisam siguran da bi mogli više zajedno funkcionirati. Eto, to je neko moje mišljenje. Kad uzimaš auto za sebe? Auto za sebe, odnosno svoj privatni auto bi trebao, imam u planu kupiti do ljeta, recimo do 6. mjeseca, tako 6. 7. mjesec možda. Imam neke sad još poslovne planove, imam neke privatne, što se tiče konkretno uređivanja stana i tako, sve bi to trebalo biti realizirano kroz kakvih, šta znam, mjesec, 2, 3, dok se odradi i ovaj giveaway i sve. I tamo neki 6. 7. mjesec mislim da bi mogli možda ako ne prije, da bi mogli imati nekakav na kanalu novi auto, odnosno da bi ja mogu kupiti novi auto. Kako si dobio sponzorstvo od Car Verticala? Pa tako što sam 2 godine snimao za džabe i onda jednostavno dođe neka firma, u ovom slučaju Car Vertical, koji traži ambasadora u Hrvatskoj i sklopiš dogovor s njima, probno prođeš i radiš dalje. Mišljenje o autima iz rent-a-cara, kupiti ili ne? Ovisi koji je auto, gledaj. Ako se radi o nekom običnom klasičnom autu iz rent-a-cara, normalno, auti iz rent-a-cara se ne čuvaju kao neki drugi. Znači, troše se malo jače i ljudi ih voze na taj način da ih ne paze. Ne mora znači ništa nužno loše, pogotovo za aute, da kažem, nižeg cjenovnog ranga. Međutim, sad ako kupujete iz nekog rent-a-cara, nekakvog RS, AMG ili M-a, morate znati da je njemu 99% vremena vađena duša. Znači, neću ja gledam i sa svoje točke stajališta. Rentat ću sad neki auto od 500 konja, daću, ne znam, 1000 eura za vikend. Taj vikend ima da mu dušu izvadim, a ne da ga vozim ne znam kako. Tako da jačim autima je vjerojatno vađena duša, ne mora opet znači, kažem, ništa sad nužno loše, uvijek sve treba dobro provjeriti, pošto je auto dobar. Ali za neke aute nižeg ranga ne bi se čak možda ni protivio toliko. Kako se skupljaju podaci na Car Vertical? Kako Car Vertical dobiva podatke? Car Vertical radi po principu, evo, najbanalnije da vam objasnim, baza podataka. Car Vertical je najveća međunarodna baza podataka koja ima ugovore sa stotinama manjih baza u državama u kojima radi. To može biti ovlašteni salon, ovlašteni autosaloni, ovlašteni servisi, naravno ne svi, ali kažem s kim imaju ugovor. Tehnički pregledi, recimo u Hrvatskoj ne, u nekim drugim zemljama da, osiguravajuće kuće, osiguravajuća društva, nekakvi privatni registri, carina, vlade i tako dalje, ovisno kako o kojoj državi. Koliko se dugo baviš ovim poslom? Pa ako misliš na ovo nešto, YouTube, influencanje i to, time se bavim od 1.5.2019. Evo uskoro će biti 4 pune godine, a od toga živim, odnosno full time radim eto nekakve 2 godine. Koliko zarađuješ od Car Verticala? Naravno da je neukusno pričati o iznosima, niti će ti to iko tako reći, ali da se lijepo zaraditi i ovaj posao se isplati ako slučajno razmišljate o njemu. Biće puno napornije i puno teže nego što mislite, ali ako u njemu uspijete, bit ćete zadovoljni. Koliko si auta do sad sa lažnom kilometražom našao? Pa ovako, nekakvih 450 do 500 komada. Pa i da sam fullo nešto malo, nisam puno. Imali smo 60 i nešto live-ova, na svakom live-u smo više manje našli recimo prosjek 5 komada, to ti je već 300 i plus mimo toga još što sam ja našao, što mi ljudi pošalju i tako, 500-tinjak automobila rekao bih.
plus minus 10%. Jesi li ikada na Car Verticalu naišao na kraden auto ili si vidio takav izvještaj? Od nekakvih 3800 otprilike izvještaja koliko sam ja osobno šasija kucao u Car Vertical, 1 ili 2 smo vidjeli. To mislim da je na live-u bila je prijavljena krađa u Češkoj ili nešto. Nemojte me držati za riječ, možda se javi u komentare neko ko prati redovno live. Znam da je jedan ukradeni automobil sigurno bio na jednom od live streamova. Eto, to znam. Kad ćeš me više izvući na live-u za provjeru? Ljudi, vrlo je jasna računica, evo na prošlom live-u smo imali 450 ljudi, otprilike 20-ak izvještaja dijelim, tako da jednostavno ne mogu svi dobiti. Ono što svi možete dobiti je Car Verticalov popust, 20% popusta uz kod Matko ili na linku u opisu svakog mog videa i profila, tako da na taj način možete ostvariti popust. A prije nego što se bacimo na iduće pitanje, reklamica. Nedavno ste kupili ili sada razmišljate o kupnji rabljenog automobila. Znate li da je svako drugo rabljeno vozilo moglo biti ozbiljno oštećeno ili pak s lažnom kilometražom? Pogodite koliko vam je prodavača spremno otkriti to. Jeste li stvarno sigurni u kakvim je nesrećama bio automobil? Nisu li dva automobila spojena u jedan? Kolika je stvarna kilometraža? Je li uvijek prolazilo tehničke preglede? Nikad ne vozite automobil ako ne znate njegovu punu povijest. Uvijek provjerite vozilo putem Car Vertical izvješća. Kad će auto analiza u podcast i hoćemo li dočekati da Matko kupi auto? Za auto sam odgovorio, negdje je plan moj osobni do ljeta, 6-7 mjesec, do tad, ništa se ne obvezujem kao. A što se tiče auto analize, odnosno Nemanja čeka da mu stigne ili mu je sad nekad stigao novi auto, nisam sad točno upućen u detalje, znam koji je, jedva čekam da i vi vidite ovoga, jedva čekam vaše reakcije za koje ne sumnjam da će biti pozitivne. I onda bi nekad, ja se nadam u 4. mjesecu Nemanja možda mogao naći vremena pa da dođe u podcast. Šta misliš, da li je obična auta, recimo Kia, Hyundai i slično se približavaju dosta premium segmentu? Pa mislim da se ne približavaju baš nešto ekstra. Znate šta je stvar automobila? Neki sad, dajmo reći, premium automobil sa jako slabom opremom i neka, da li Kia, Hyundai, bilo koji brand sa jakom opremom, da, to se da usporediti. Međutim, full napucanu, ne znam sad, evo, ti si spomenuo da ne budem ja uvijek baba roga, full napucani, mislim ti koji si postavio pitanje, full napucani Hyundai Tucson, na primjer, se jednostavno ne može mjerati sa full napucanim Audijem Q3 ili BMW-om Mix-3 ili Mercedesom, ne znam, GLA, GLC, šta god, jednostavno ne. Po tebi najpouzdaniji auti, pa vjerojatno nekakvi Azijati, ali ajmo reći ono što će većina ljudi odgovoriti, Toyota. Ali jednostavno zaista se Toyota pokazala jako pouzdanom, znam ljude koji imaju Toyote starije, znači 15-20 godina, pa 10 godina, znam ljude, evo ga Peko ima Toyotu par godina staru, to je sad već 5 godina staru bome, a međutim evo, Peko je imao kakve probleme, nikad nije imao probleme i iskreno tako i prije je imao Avensisa isto nikad probleme i generalno svi ti ljudi koje ja osobno poznam stvarno s Toyotama nisu imali probleme. Ako su eventualno imali nešto, onda je to koštalo ono ko kikiriki, stvarno je super održavanje, tako da eto, neka bude Toyota. Da malo i Peko bude ponosan. Evo pitanje, da li može Western Union? Šta kao iz Car Vertical će neko otići na Western, onaj kiosk da digne tvoju uplatu i da ti kao da izvještaj. Jebote život. Gdje radiš? Samozaposlena osoba u svom obrtu, agencija za promidžbu i propagandu, ako ćemo pričati o praksi, influencer, Car Vertical ambasada. Koji auto si prvo vozio? Joj, ne vidiš, ne znam ti reći, mislim da možda Golfa 5 ili Ford Focus, mislim da je jedan od ta dva bio. Ford Focus negdje 99-a mislim da je bio. Jedan od ta dva auta mislim da mi je bio prvi na kojima sam se učio voziti. Jedan je bio naš doma, a drugi je bio od prijatelja. Koje sigurne auto kuće u Hrvatskoj bi mi predložio za kupovinu auta i mišljenje za Autostore? Za Autostore ne znam, nemam neko mišljenje, ne znam sad to neka stranica za prodaju ili to neki autosalon, ne znam. A što se tiče sigurnih auto kuća, gle, auto kuće koje ja redavno reklamiram, tu uvijek možeš potražiti neki auto. Kažem, sve što ja reklamiram, ja stvarno tako kako pričam, ja vjerujem da je to tako i to su znači da li Tomi auto, Tolj automobili, automobili Elmi, znači svi ti neki stalni moji partneri, Garden automobili, to su ljudi koji su za vas, ono što vi kažete šverceri, prekupci, to su zapravo registrirani autosaloni koji se bave kupnjom i prodajom vozila i to je to. Uzimaju razliku na cijeni, poanta priče je da ne kupuju razbijena vozila, ne popravljaju ih, ne znam šta, da im neka čuda rade ili uzmu ako je sitna neka štetica, što ja kažem zanemariva.
i ono što je najvažnije, ne vraćaju kilometre, nego rade svoj posao na jedan pošten i častan način. Koliko god vi ih volite zvati šverceri i šoderaši, to njih je onako briga za to, ali eto, to su neke kuće koje ja mogu preporučiti. Zašto za neke aute Car Vertical ne želi pokazati kilometražu? Nije da ne želi, nego jednostavno nema podataka. Već sam spomenuo kako funkcionira na tim bazama podataka. Jednostavno za neke aute nisu dobili podatke i to je to. Ako ste kupili takav izvještaj, uvijek možete dobiti povrat novca, tako da nikad ne gubite pare. Win-win je situacija, ili koristan izvještaj ili povrat novca. Za sva pitanja sam ja uvijek dostupan na Instagramu ili e-mailu. Nemojte mi na TikTok slati, to slabo gledam, skoro ne gledam. I za kraj imamo jedno pitanje koje nije jedno, nego kojih je onako valjda dosta. Kad da dolazim po tog Smarta da ga vozim kući, kad završava giveaway, bilo ih je još. Kad kreće giveaway, kako da se prijavim za Smarta, za Smarta pitanje i takvih raznih pitanja je bilo. Dakle, kad će giveaway? Giveaway bi trebao biti, ja se nadam, nekad krajem 4. mjeseca. Prijave će biti otvorene 2 tjedna, imat ćete vremena za prijaviti se, ne brinite se i sama prijava će trajati nekakvih pola minute. Da li ćeš namjestiti giveaway? Giveaway će biti prijavljen Hrvatskom ministarstvu financija. Ići ćemo totalno legalnim putem, valjda jedan od rijetkih influencerskih giveawaya da se tako radi. Sve će biti prijavljeno Ministarstvu financija, imat ćemo zapisnik o izvlačenju, imat ćemo komisiju na izvlačenju. Sve će biti po PS-u i neće se moći namjestiti. Svi vi koji mi nudite novce i šaljete mi ovakve poruke. Matko, prijatelj, daj ti ovog meni Smarta, da ću te brat 5 milja odmah, a ti reći da sam ga dobio na giveawayu. Ako si za ponudu, javi se kad hoćeš. Svi vi koji mi šaljete takve poruke, a nije ovaj dečko izolirani slučaj, bilo vas je koji se javljate sa kojekakvim ideama, odustanite jednostavno. Čak i da želim to napraviti sada, valjda ima previše, trebao bi aukciju raditi. U svakom slučaju izvlačit će se putem random generatora, najpoznatijeg na svijetu, kao i u prvom giveawayu. Totalno će sve biti transparentno i kažem, imat ćemo i komisiju, možda čak bude i javni bilježnik kako će to ministarstvo zahtijevati, koje će svi oni svojim potpisom garantirati da je sve izvučeno legalno. Tako da, računajte, krajem 4. otvaranja prijava, 2 tjedna će trajati prijave, izvlačenje i u roku 30 dana, znači tamo negdje u 5. mjesecu definitivno bi pobjednik trebao preuzeti svog Smarta. Do tad ga sređujemo, evo danas baš idemo po njega, neki ambient light je dobio, nekakvu lagani pliš, alkantaricu, panele i nastavljamo sa sređivanjem, pratite serijal. I svima vam želim sreću, šta da vam kažem, vas će biti puno tisuća, ja imam samo jednog Smarta, pa eto neka najsretniji pobjedi. Hvala vam što ste gledali još jedan video, hvala vam što ste gledali ovaj Q&A i kažem, ako imate bilo kakva pitanja, pratite me na Instagramu matko.theengine jer svaki mjesec imate priliku postaviti mi bilo kakvo pitanje na Instagram story. Like, share, subscribe, vidimo se u nekom od idućih videa. I ako kupujete rabljeno vozilo, naravno koristite Car Vertical link za 20% popusta u opisu svakog videa i tako dalje.